Sambole binak. Nawale, wawini nawale wini rawan inda ya the mine akam ko wawini nawale wini kindawaki. Brother binak. Kindawaki munitana na akam. Nitaka ni vika sabaru taki minonda nambongin kuwa ni narawan ni bukea na nonda revive tale. Na nonda wawui. Kaindua, if you are getting the same result on what you are doing, and no changes has come about, why bother wasting your time? So now, and then the capital in Donaka and still getting the same result, getting the same result. Chandorani bako tiwal tuana no ngauna sini Donakandi nero. Tunoko ya kebaga sabaya change. So we need to revive and reform. Iyongo ni the sakila na ngauna sake na ngauna. Na ibola tambu. E wandete kende tigo ni ngandre mendo boi. Cermaya no waseti kabitu tikine lima kabitu ka e na dana tamata sadaba. Warrabi kina tamata. Sakalunga tana tamata warrabi choba kasa nuite ki choba nga. Tomana somo na tina ke tunubango e na bakana buni ka usa tetu na bati nuduai. E na senga bondo ni bakila na kata ni singa se na tonra ni singa. Bale tana wakana e ti somo tigo na bati nuduai. Ngauna ibu kina ibu balib. Nan rauna en rokon rokatunga. Yana no lotu ke te bogi tu na no bosa kabelu te tu kina na alo tamba. Na vai ana no rambula o ratamata ni kalu. Samata tu weekend ni lotu e no na iau na kalu. The church is God's property on earth. The church is also God's fortress city for refugees. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Na no mundingi e na tumeriko kina kemu itinitini. Na no mundingi e na tumeriko kina kemu itinitini. E tiko na yote tini tutu kwa na ibona ni bakatakila. Kwa ya ungendra me revive takina na ndambula na mbongi kuwa. Na yote tini kazi ni loma erto kazi kina langilo seletul. Ya matatu weekend ni kana ibola tambo e na bakana ngauna ni dei. Wakana ngauna ni noa. Mali ubola ia me bakana singa noa. Ena bakata nga kina non lang mai na luve ni tamata. Ni samber na walu ersa kana na tamata kadava. Ka mera bakawati ka doba na singa sa bondo kina na kaba sisila kina ka rata udoko. Era the kaba tunga na tamata and they continue to do it until the day Noah board the boat. Na weka ke dea tunikuwa kami turna kina marama. E na raka tigo nga me adop saranga na singo no de Cristo santanto me na biyo kilo malai. They will still continue on to do sinful things. Sabuno tigo no me baka kilani dona nda rusa nga bulen bak go. Uno tigo erna kana kangunu gorke na ka raka tigo ne to tininga unungo. E raka tigo. E ava saranga tunga na lengale me baka na tsunami. Me baka bola na bola imadi uno wase rusa nga bulka bak na luke rusa nga bulkan tua. E na bika na dhobi bura na lenga le levu tatarama ini walu tatarama ini tsunami tatarama ini ni ualoka na bika ke de bakoya sa kili meado yes mberanga ni silesu mai na turanga sa ibo takile tiko ninga una lesme kino chisu reda mandana body bag saran bini tunguri ko sa tu ya na lamun gara ya na ka sa de tinu ko na be sai burubura. We kento uno tu ki nerere senga bani da bakilasar. Ia nak lengle lebu sa tarai buru tiko. Na une sanga lebunga. Sanga tosa danga. Kene bagarau telanga 9.1 magnitude earthquake over 230,000 era matekina. Na walu sa singi da garau. Kati go tau e kento na kaminu go John. Dio na kalo kona lambati kenta mai ndona gangi. E sakili me avea. So don't be surprised as Seventh-day Adventist member mo kurombo yena bugu ni bika ene adamai. Na ibola tambu sama tata nika ni ne adontina. 10,000 people per day, 3.5 million per year die of starvation. Na mati ni biakana. Na kango e adamai Amerika kababu na visa uni Amerika. Te muna mekina na Vietnam War, na Korean War, Indo-China conflict, Iran-Iraq War.
Middle East conflicts, the trouble wars in Africa. Kaya na kango sa ada tiko na ngaunango. Kakuango na ni kuramu ikina ni nado. Kane bola tambo kebka sa ni ndo sa rei sa yado na kango ndo bagaba. Do kila sa bola koko iyo mai bei. Mata ni katuma sa bola non lesmai. But we still need to revive. Engandreri menda bagambulong bulataki. Engandreri menda bagabuwi. God always sends a message to prepare his people for major worldwide events which affected their eternal destiny. Nakalaw endo solia na itutuku. Kaya na bole yamos ni wasi tolu tingna bitu. Endina na sengli bagadora endo na kana turang ko choba. En bagare taka mandanga na nona bosa buni. Veir na nona daba. Tala kera profita. Nakalaw endo wa kauta mai weekend ay so na itutu bimbisar. Nimberan daw bagadora endo na ka. Kana tarasa rabang bimbi na nondambula na tamatian dua. Kabawo sibi na kenda itinitini. We need to revive. Revival of true godliness among us is the most urgent of all our needs. A loving God invites men and women to be saved before the coming calamities. The besurating on a kalu and the yotingo. Me bang bulan na tamati ni ember ni adamai ni beka rarawa ni buru na kalu sa besurati tu bekenda. Mena dingitaka nambula kan rotani menamati as Noah did when he bought the ark. Rakaba na kaya o Noah and ngauna bagaro wonda kina wanga. E rona tu or kemi tintini. Tini kina bukwanga, so tini kina Jerusalem bu. Na tini ay bata una no ding na mbogi ni kuwa. Vesureti tigo Noah. Asa raida ko choba ni sa ka lebu na ibolbala ni tamata e burubura. Iyo sa dha walenga e na vesinga kedenga na inaki kedenga kena na numa ni lomana. Every inclination of the mind inclined to do sin. Era sa dita nga merda kabo na ibolbala. Ni ada tiu na besureti. Ada tiu na kadi ni besureti kina be lotu. E na ngonango tamata e wele tunga. E be boga lieli ai tikunga. Until the day the water comes from heaven. Era ngai kina tamata e dina na itutungo. Ni sa lilia ni kina katu wini wanga. Ni sa songota na wanga na kalu. Ni sing dua tali na tulapa. Katumbo na tulapa ni sing rani dua na songota. Ia keu sa songota. Ni sing talani dua na tomate rauni na tulapa. Ni kuwa people refer to be swimming outside of the ark. This is the end time ark. The end time ark. Menta tobole menta bondo kina. En yeti ni ngonongo. Raida manda na kaya da masotoma ke kumora. Iskil na profita na wasi tini kaona tini basa mu kali ke limsinga bule kaya. Raida un go na raka rala isotoma na tadimu. Na via lebu ke na dau mamau e na kakana. Ke na dau tiko ba riengu wale katuwa. Ke na luvele lewa. Kara da kaba na kaba sila e matangu. Na chuta e me wana numitana nga weekenda. Saba kakina ko sotoma ke kumora. Ke na be koro bole ka era ba kakina. Nira sa soli ramera daba. Dawi lewa. Era sa muria na lewa tani. Nira sa wakara rota ki nira sa vindruvitiko e na buka wanga tau mundu. Era senga tunikila ni na lutuki sotoma ke komora indo na buka wanga lipu. Sa iwa reta ki ni buka wanga e na yoti ni ngaunongo weekenda. Bata kana kalau we noa au sana seni na lubudi buru tali. Kele botakili kila nrondo langi. Iya. Na buru sa maru itu inde sa maru itu lang ay na bosa ya. Sa maru itu kinambuka wanga. Gona kaya ga masotoma ke kumora. And the rani ba dini taka. Na matangali ba rongo sa tu talanga weekend ni kuwa. Na ibagarau, na itobo. Ve iroto na leva arto tingori. Orto na beta mani irto sa liutiko. O tinandro nango ni sa tumai muri. Na instruction solia na kalau tu no kaya kakua ni daba. Kua ni raibuki. Na no na raibuki na bui ni waningo because of deliberate disobedience. How many times we have been deliberately disobeying God's words? Ni kabe ke na bosi ni kalau me kuni raka endangai raka banga. That is a deliberate disobedience. E baro na menduru masima. E kau me ke na wana no kende kinolu ke mona numa. Nawati dei. Nano manawati loti. O kaya sa durumasi may nasinga. But for us today, many of us,
na non tambula bagayalo will become a pillar of salt. Sana tuwon do na non tambula bagayalo. Sana senga na tosa dake. And tambula tiko, but our spiritual life is now becoming a pillar of salt. Sa tuwon do tu. Ea na ka na the weekend na ito tiningongo. And ea wadaba baleta ninda senga ni doba ta semuria na bosa ni kalu. Vela no weekend na ibola tambu. Ngori na ngone ala taki. Kaya choni na nona ibaba madanga usendi rawa ni na sereka. Go ko na lami ni kalu. O ko na kautatani na ibola da ni kaiwe. Kai burura. Go chisu karisto. La beti mai chisu na ngauna ya. Ia na yeti ni ngauna go. En don me baga vo Italia na non te vei ale lati kei na kalu. En abu ni tutu ku ni mata ni anglosi. E tigo tanga na yoti ni tutu ni kalu ki ve kanta tau do sa mata. Kanta bola tiko ne ba tau ti ni ngauna go. There is a message. The end time message, a gospel. There is a gospel. The everlasting God gospel. The everlasting God's end time message. Ebola ene bola ni botakila. Ai botakila ke Jesu Kristo. Asulebe ko na kalo me boreta ka be no tala. Na kasabola ke ni adamai. Asa talana no nangilosi. Me tukuna be choni na no tala. Sa kau mai nei tutu be Jesu, sa kau ki wa nangilosi. Nangilosi mangele koto som be choni. O choni mangele bakan deotaka. Kine song lo tebitu sa tiku mai na isia mai na. Kero me veo kante kina na lesu romai, kena no na raiga tiku choni na koro tambu, na Jerusalem walo malangi. Kana tikine tole le wale wata kila wasendua, sakalo ngata ko koe sa ulika, keira sarungoda, na wasa ni provisa yongo, kabang bote na kasa bolekina, boleta ni sabole kana kena ngauna. Blessed is he, the one who reads the words of these prophecies, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is what? The time is near. Na dava saramanda na itutu ngan reba tingu na kalumi tukunda tawdo ko weekend. What is this everlasting gospel? Kana tingine ono, and I want to kila. Wase tinga ba? Ia kawa reda kareda ndota ni talang lo sabu kana mali wa keloma langi keve. Asa taura na tuku binaka isanga ni otirawa. Me muna taka vere sa tiu ke burabura. Vere kerta na be mata ni tu. Na be mata ngali. Dui bosa. Kere kere ngana dawa. Tamata. This is a universal message. Na tutungo me romboti burabura tau doko. Senga ni Brisbane walenga. Senga ni oiro walenga na lotri kabitu lesu burumai. This is a universal message. E lako mai lo malangi. E lako mai buana kalau. Is a gospel to all the world. Bura keve. Na lewe bura mera rungoda mai tutungo. Na lava nai tutuku. Go nai tutuku. O tisu a mai mate e na buku ni nonda igual balada. O koe ndonga e senga na nona igual balada. Kasulia na mbula taumutu. Me mai kasulia na nona mbula. Me mai mate e na bukunda. Me baka na timeline 4 sa tarau ti weekenda. Kasa tuda ka tala mai na mate. O koe ndonga. Era ni sele weekenda na mbula taumutu. En dangan rebatiko en taindai. Only him. That is the good news. Na nona ya ndonga na baka mbula weekenda. Rosa botala yo ibi ke yatama mai na were teni. Balatan sa hali merau na uniform ni Korea. Chakana kalau sasin tu become na uniform. So you are not qualified to live in here. Sasin don mo kita lagi. Kemdom do sambi tumba. Na bola tambi tuna asaba ka seba na tamata na kalau mai na were teni ena singa. E baka sabi. E sang ni baka talai wala nga e baka sabi saranga. Na dama na bune baka sabi kina. Balate sin kuni wana uniform. Dona wasa watu tawat dona kanabata. Alaga ne chisu ngare dir satu gelo ngare ke endona turanga tuna. Nongu itau, nona friend. Ero weke levinaka, nona friend. Nongu itau. Ero waga motiko ike. Balate sin kuni be kuna isulu ni kanabata ni bagawati.
do bisu na bana kele lingana do kol ta itu mana mulo do tangki na ka se nguru bati kila kemi turna kele marama e kele kele mo bina tu na kalau e kila mo bina tu na ndambula ngandra tu na kalau misule be kenda na isulungo kaya na profita ke samba le bakatini o tu da bakatini ke samba le bakabito o tu da bakabito na isulu me tokara tigunga na nona ngangandra le na kalau sei koe me whangamulaiko. God wants to save you. Na kalau e bina kate whangamulaiko. O koe an duanga e na rao ni sereki kenda, mai nei besu ni nonda i walwalera. Kei na rawa e na lako durumutiko e na ngaunango. Whatever problems you have in your mind, God is the only solution. Kasa kai na domo levu, do rere waka na kalau, ka waka roko be koea. We need to revive taka na nonda bula ni rerwa na kalau me revive tak teranga na nonda bula mai na nonda bula roro taka na kalau balat saya ada ngau ne melewa do roro be ka kambuli lo malangi ke buru ke no waswasa ke ne be buru ni wai. What does it mean to fear God? Na dama ne bal nonda rerwa na kalau ngora ke ni sau. To fear God means to respect or reverence God by obeying him. Very simple. Na nonda rerwa na kalau menda dokai koe ni tambu na kalau menta talai roro nga kina nona bosa ka kira nga ebina kata me tuku ni menta da kabawa e na reverence e na fear e na rerwa na kalau kata na buku Solomoni na rerwa na kalau na buni daba buku toro mo na tini ni ka ke nga ungo modaba kamuria na nona ibunau boleta ni se kwanga ngo na itabi ni lava every human being regardless of color or creed se lotu bamba utadaba tiukina a human being etamata gonga na kamera kapu merere wakanga na kalau kamuria na nona ibunau that's all tau ko saranga ya na kanda dunumenda bulakina boleta saya nangau na medaba melewa. What does it mean to give glory to him? Nadama na pagaro-roko. Gona kere mo bali. To give glory to God means to praise him in our lifestyle. O kanas do ngono sa na kandosa kita ka mebadaba. Mebaro ta kina na kalo. We need to praise him in our lifestyle. Nanonda bulan bisinga, nonda bulan bi maluai. Non da lago tio, non dai vosa, non dai vala, non dai sulu, non da lifestyle ya. Na dava so tinga ainda da cava. Me lo rai ninda ba ro ta tiko na dava. Na kalau. So ngona and do na mo mga me ba ro ta na kalau ni singa tamu non da mai luto. Woni be singa and dui lewa tunga na kamenda da cava. Usano itaka sanu kere weekend na leoni lotu ni kuwa. If we need to revive, may revive tayo saranga on the lifestyle. We need to revive our lifestyle and give glory to God every day. And another table ni kana, and another bono ni daka, and passing the bonda kina, se training the bonda kina, se venga na muna ndele ve maluwe kina, na songo se daba, me lo reti ko ninda daba, ninda bonda rogo taga tiko nakalu. Menda ba ro ta na kalongori every lifestyle, every walk of lives. Ka ke ngori me lo rai ni rokobiti kino na daba. Na kalu. Baleta. His judgment hour has come. Saya na ngau na medaba. Melewa. Ke sena tunikila, this is how we stand before God right now. O kanda ni satu ango na mata ni tigo ni vele wai ni kalu. Go na vele wai ba tobole. And the Kadibitukina, Oira, Kunena, and Ranibola, and Ebola Nimbula. This is gone and no mundo welaway, not tamatan do wambulai. Balat and those are like Mbula, my loma lang, and don't do lambaki. Those are like Tuloa and a Bukundra Evolva. Yongo Lama lang, about Tulawatiko and a Bukumu. Vehicle Evolva the Dono. Judgment of the living. Go na and the Sa, Velaway Tagitikina. Kananda uno tilka roti na tilka ba rua tolu. Nina lewa na daga kevenga na kalau.
kena kabuni kenga sedaba ken dona kabuni vinaka sin dona kabuni da na temora sendri wili kanu da baka sama, but God can do that. Na kabuni da betu no baka sama se vinaka seda na kakela ena lawana kalu na kakela ngoran lawana kalu ronan tikine bitu na wastin ka ba na itu kungo ko na rerwa na kalu ba roro be ko amba sa na ngone melewa e sengi ngandre mi ba solo kakana taki kasa kaya ko ko ena da ba dora ba na kalu ka ba roro be ko ni sa na ngona melewa dora roro be ko kambuli lo malangi ke burura ke no wasa ke ne burur ni wai. Worship him who made heaven and earth. In the end time, the devil is going to force everyone to worship an image. It is not forcing us. No. He's only inviting you because he loves you. But in these times of the end, the devil will force everyone to worship an image. Nakalo nando wembuli. Okwango nando merokobi. Okwango nando mendokai. Okwango nando mesolibu na bagaroroko. Okwango nando wembuli. Raida mandana totoka ni nono wembuli. Kena kaimbulia. And what I was thinking about in the Sabiligoti. Kambulilo malangi keburura, ken wasawasa, ken daba. Burubur ni wai. Nala kwa ni wasa rusa ngabulu tikine walu kina tirikandua. Gwana kai bola kina. Mona nu mana singa ni bagade dengu modaba. Eona na singa wanda wada kina ka kita kina modaba kenga. Iana kamitu ni singa sa singa ni bagade dengu ichoba na nomukalo. Moka ko ni kita kina ndona wada ka ni sambulilo malangi keburura. Keina waitui keina ka kenga sa tume kina ko choba. Na singa ni bagade dengu. Na ibona nu mini bembuli. Kan tino ko boro rota kana kambuli lo malangi ke burubura ke no waswasa ke ne burubur ni wai sala ure me sana dua na singa tambu tunu bangor kalau vengo nga ene do na singa tarme ko mo na mateni on na singa ne kabitu singa sa singa bo vengo ichoba na nom kalau. And God is inviting us into resting with him on the Sabbath. Meron in the ba laureki na ninda rokobi koya and the doka na singa tambu and the maroro na singa tambu. The very basis of worship is the fact that God created us. Menda sa rerwa na kalo na no the talero ra dua nga bua. O tisundu ndo na ba mulekenda. Kemo turan kena mrama. Sa ela tigo na berengo ma lo malangi me ka sa ba rita goti. Menda ba ro te ko na kalo ndo nga ena no na singa tamu. Wa na kabitu singa. O kenda ndambule tigo buru menda ba rita tigo bua na kalo. O ko tigo mai lo malangi ba tu lo matigo na mukunda. Baleta ni me raida tigo na no da ba ro ko na buru burongo. Sa kaditu kina na kenang lo siniku. Ro tine walu. Asando tentang le karone nglo samuri. Sakaya saraba. Sambale ko Papiloni. Na sustainable development goals etini kabitu. Embelete te beauty mengo me muri buru todo ko. Me rani safe taking na planet go. Na buru me marroi. Me kako ni rusa. Yene karone nglo sa kadibatigo ni na daba. Ni na bale. Ena bala korle wona bukin sabango no vir kenanga na be maten to na waini. Ni nona duru ni nona dau tangani. Babylon is a man-made system. It's a religion that is man-made. Gori sambali. Sa rusa to Babylon na ngaungo. Kona Babylonia sa rusa. E bakata nga kina na Babylon bogalo ne eti ngaungo. Rona na wasa tinga bitu tine tolu kele mana pakta kila. Sange kautana lo ko ko kibe kau. Ia kawara ndo na leo sabon tiko ndo na manu kula. Asabu na na sabo sabara te kina na kalau sabi tino luna kapitini na nona leu. Asabu ke sulu na lengo ene sulu loka kene sulu kula. Ka wa isana profita ke ka sabu kana ka kula na nomu daba. E bo sulu na lengo ne barbalda. Na daba ne barbalda na barbalda is transgression. Ana to indene. Sabu yuko kana kola kene batu ndendre talanga kene matan liwa. Asa toro linga ne ndo na mbilo kola sa sine ena Canada.
kena dundu kali ni nonan dau tangane asa walai enendrena na yada na saba kaungo sa sini kilayo dei. So this is Babylon no kwasa kati kuna karu nenlosi kona Babylon go risambale na kalebu na tinandra na daba go ndo na tinan ngone na elewa na boss mabrumsa matatu weekend ni lotu yongo ndo na elewa ndo na tinan ngone era daba na lumena kana wala tambaran daw tangane eran daw tangane ndo na tangane ena rambe kana ngaunango bali sa tikuma na LGTB se BT usinkila ia ne wala tambe borita kana ndo nga mendo tangane na elewa o kango na tinandra kevenga na ve lotu tawzo ko ertiko e buro na tinandra ko erkega na ve lotu ya elore ne randau tangane sa kena mamale e vira na watindra elevu kena ni turna kena maramo ko na system ko asa kautani mai papiloni karsa kautana tamata ne besa burubura merla imbula kina sa kati kuna ngulo singo ni ko na system ya sadaba sambale gorio ko na manmanu e reido choni ni nona la ko ni bikau na elewa ndambi tigo na manu kula gorio ko na lotu o kongori na lotu ndambi tigo kina manu ya na matentu na lotu ngo era roi sulu ena kena bete kena liu ni lotu ena sulu loko kena sulu kula na waini na Satan's deception regarding the scriptures na waini ni nona beba na lai ena bosa ni kalau na teboro na nunguna nona tema ki chisu na kalau mai na uli bonua na wasanga bunambongia bosa tiga no koya somo tiga mo chisu gaya to somo chisu to sabolai satani sabolai rifo ko kina bosa ni kalau ngam sa lebe tema itela kino satani me tema chisu sa tu no ko ke mo na rige ke e sabolai ni rangla ser na kai boitiko na kai tambe ko dake na kalau na teboro manipulate kana bosa ni kalau asamolai nendre na nada na saba kaungo sa sini kila yodei nadaba going to na tina ni wane ore kega na lumena erelewa go na tina ni lotu kwa na kawa bare tati go na singatamu me bara lotu katolika taki o bura e karo sarabua o tina na ngago na gelewa bere lumenta doko go metana wilwa tike tinandra ni rawa tambu tunga na singatamu nei tinandra ia kawarro le ndo tani tale na bosa mai loma langi sakaya akore muni wili kana kanda mdamu rotolu do wa tani mai wa kemu do no gutamata madoka ko ni vala pata kaya ni kwa sabe shure ditiko ngone kawani anglosi na verto na list ni 7 appealing angels ene bon ni botakila au sama madal takiro to tikana mata ni tolu o ko na kene mata ya kadi bagati ko bagaro roko kona kene karua kadi wana mbalni papilone kona kene katolu kene wana jonta matara watra kene bagata kila kene kawana nglo singo ortuna le tolu tali ortu a harvesting angels etiko mana tikine tin katolu melado wana tikina ne yote tikina na wase tin kabani bol bagata kila come out of all my people running the tigo na man song lotungo living a Babylonian lifestyle. Ebe sure tiga beiko, come out of it, my people. La kotani mai kinambula mga papiloni o tigo kinangori. The Bible and the Bible alone as our rule of faith. Menda labeta nga na ibola tamu. Menonda indusi. Gore katole nglosi, asa muri ko ane katole nglosi, asa kain ando melebu, keba kain doon na tamata sa daba. Worship. Again worship. Wana manu kena nona matikau. Karawata nona batakili kila na ndanda sa enelingana. Ena unu ko koina wani dhunri kalo ko sa soboraki ka sa ini bawai. Ena bilo ni nona dhunru. Na manu lebu wango sa lebana tu hirtu sa tumudak mai burubura. Gona ka ena eva ena yutu tingauna. Ena labeti daga mai na singo me baroro tai ka basura rata kenda. Menda dhuba ka baroro ko kina singo. Erto tolu ana dorbo nganga erto tu zagetu. Ngano tu sa tarong kira bene bunesa. Akango tu na kita setere ki mesa ke apeteni ko.
ngar to bosa le turgo e sena betena me ke to bosa be kemni ni tu ne buni kango kema mtanga sa silva mbole ke to ne to kolo men no man lo roda ke to besi they were determined na gamara buner to determined kina to ground to itu ominaka buana kalu yang ngaro to sanga buni kina lo man lo to bere ke to sin kama Jesus at Roma lo man lo Karto red naman or to sin red Jesus, but they experienced that they were not burning. Kakina nabuna kakino tanial no se tilgaro ni tikinendua. En taniala ia en ngauna koya. En ga tuva ke ko mai keli me tota kiro no tomata. Oira sakunene dana ni boletu ele walimbula. En ngauna lava. En ngauna ado mai kina na inichko. En ngauna sa borroki kina na singatamu. Mesa kaule me singatamu. Mesa labeti dake na Sunday worship. Nikua sa labeti dake na Sunday. First civil Sunday law solima na tolondra wan sangabul kaba anda ena mosing lo tu mai leo tisia. Ena wara rota ki ba leo tanga ena buko wanga. Kena sulfure ena matanra ino sia usab saba. Kena matalani asa kuwa na kumboni no na luma kasagani mundu. Arsa segani dengwa na singa kambongi. Koir saboro roko kina manu kei na nona matkau. Oir saboga takile kila taki ena iwa takile kila niadana. Gorna bunua erna tinikina. Ena tiwul man lekutu na wasi Jerusalem kotol tina tinikidi wakaya. Sa senga ni tamata na kalau se mai wasa lasu kokoya. Se na lume ni tamata me mai vevu tuni. Sa kaya li kokoya ka senga ni dakaba. Se sa wasa li kokoya ka na senga ni bagadora. Na kalau ni bagadora na wasa. Me bakasa an deitu kina. Abosa ausa tala ena bagadora madanga na kasa tala kina. Ausa no itaka ko subiusuret kenda. Na monda revive ta kenda. Revive ta kana na muwe kani na mugaro ta kati una kalu. Revive ta kana na mdo tambuya na singatambu no marro na singatambu. Me revive ta kina nonda rera waga na kalu na besinga. Go na kame baga boy kame baga binataki and nonda bulungo because we never know when Christ will come. Nakanga ito menda kilatiko. Warota kiko and ngona as if Jesus comes the very next minute. Yan ano waro metara nambaki. Taratu manambaki. In the future, the final issue of loyalty will be the center around worship. Ode yo waro kina. Ode yo alon dina kina. Alon dina buana kalo, so alon dina buana tebor. There is a choice. The 7th-day Sabbath or the Sunday worship. That is your choice. Na nom ding na tini kina na kemu tini. Kemu ni turan kina marama. Sunday na kautikenda kina bukoanga. Sabbath kautikenda kina bula tumundo. Nioti saratunga na kena kaiba gina tutu kutolungo. Raida talo choni en dua na ka. Roa gan tina tini ba. Go irato na harvesting angels. Ia kawara da karaga sandu sandambe eno. Ewa kana lura ni tamata. Asando na sala kola waturanga sa toka luna. Asa torlinga lendo na sele takelo ngata. Go na sele musuraisi. Asando tani tananglo sala ko mai na vali lotu sa kage na do mai levu ve ko sa tiko no. Wali ruma na mi sele takelo katang suka ni sa na ngauna ni tamsuki ni sa ruindreu matua na lava. Na sila ke urura. Go na harvesting of the saints. Na sila o te sangai harvesta ki na Bali ngona na Bali milu na Bali sangai lako na sila sangai lako na waini ke rede ni tamusu ki na waini and biu ki na lolo bukawanga. These are the 3 last angels of the 7 last appealing angels. Tamusu ki na wala sandra matua na sila isambore na sila bat kena bain na bain na tamusuki gambiu kena bukawanga na sila marroi kambiu kena lolo ni kalu. What is the difference between these 2 fruits? Dua menikah dua sila. All right. Usara do tu sila? Okay. E bagaimana tu merencana sila?
Iyo? Okay. Ila baliw. Do tale ri bona datang sila. Kaya tiga ndo na bodo bola sana bikim do sila. O kim do sembir re do sila. Ni bo mala ta bikim do sila. Ya na muna tamsu ki sila kamarui. Na sila refer tu tamata. E refer ki tamata sila tamsu ki sila, me tamsu na daba. Na tamata. Ora na tamata ba kana daba. E ba kana sila. Ora na sila ngo. Endona kena kau tu ndo ni loma. Endina era nga kaluti ko na laba. Na buana lalai. Era buana lalai irrespective of the other serve tartara. Era tartara. Que orega, era tuani mo matau. Isena. Ora sona wani dulu lalai filter na gap. O te sanga lalani. Sanga mo tuani na sila. Semo laba. Ilaki. That is the people of God. Do tuwe au kwaya wikindu. Na muna ngo chisu karisto. Oya una buoni sila. Au kambi matuwe chisu. Au vetartar kera nugulo milotu. Kako ni mbiu tena tiko waka songo ni bata. Bertongo rivalwal ni tamata taulutu. Ni buoni sila engara raki. Engara raki tunga na sila. Gada matanga ni matuwe engara raki tunga. Sama ni matuwe mesalu chungwa ngwasanga. Itunga raki. Na sila. E bango na kenre rewa e ora tamata e ramai tamsu ke ne te tingauna. Era kami matua me chisu ko na buna. Era me taratara tiko ke ira ke na boni le lotu. Ka senga ni bon la ndona gap. Ni non rambola me botarai ne vurki na tebor. Rega na baini ko tamsu ke le kau ke na buka wanga. Na so boni baini. Engara na se lutso. Lutsombu, irrespective of the other. Gwana nanambula ora sengini dau lakoma bale una songoni. Era lagu tu irangara tu ngai na nanambula tau doko. Kemini tura kira marama ya namuna mai tamusuki na sila. Oko na mata ni harvesting angels ela komengo. Sila ena tamusuki ready chisu tigo wana sele takelongat. Oko na lakoma mai tamusuki na sila ena duana ngori oko. These are the harvesting angels. Era me tamsu gitu na sila korang duri matutu karangara tu ila ke na non mula. Abo asa mata hirto na en dorapos. O de hirto na en dorapos. Hirto na kaibe. O era mai na east o na kai na tu ila ke. Era na ora na tin malangi. Era ba reti ko sarre dentro de batakli lo malangi sartu kuna. Na ba mbola sasu dentro bonongo. Let's go. Sarla orno terroria roti, ndona turang, ndona tui bagaru judike. Ha, atira. We should really mandanga senga tunikila. But this anthropos, the upward lookers, we at this time of the end should be like anthropos. Mente bagaru nama tu lagi. Dokta lagi, kabangel ngele kemudo. Kaya olukea. Sanitaka. Ni sana boleh kan ngau na melesmekin na turang Jesu Kristo. In the days of Noah, God invited his people to take a stand. And how many Noah, na kalau sureti na tamata, ibe meratukina to make a stand. In the days of Daniel, God invited his people to take a stand. Or tonale tologor to tunga nasana ni kalau. And in the days of Jesus, God invited his people to take a stand. And a kaumelatai. In the days of the early Christian, God invited his people to take a stand. Okay, you're going to die. They made that stand for Jesus. In the last days, in our time, God invites his people to take a stand. Will you make that stand for Jesus? Will you make that stand for Jesus? Go. Who are with me and those are against me. Kwasa sagni tobat kayau sa toibe sa totani. The tale of two cities, Jerusalem and Babylon. Iyang go din sa kilala ng una. Nailewa, sabsaba,
kaina lewa tawa sabsaba na bosa ni kalau bambota na bosa ni kalau tortuna tutu kai jisu sanayana tradition. This is true right, that is false right. This is the seventh day Sabbath worship, that is the first day Sunday worship. God is calling you tonight to take a stand. And what stand are you going to take? Au sunet kemni ni sibora ngona. Lako mai be chisu, me bogabuya na numbula. Lako mai be chisu, me bogabuya na numbula. God is inviting you into the heavenly Jerusalem. Do lako mai be yau ku kemdo bangando nga sawa da katholata na daba. Iyo au na baga de ngui kemdo. Me bogabuya na numbula e na alotambu. Do kerebe choba na uda e na bula i uda i muri. Kao sakare na wasi tini tine dua. Chaba tauda na uda ko choba. Na uda taumbi kina do kaina tamate andua. Au sami taki na nambungi ndai. Kem nuturang kena marama. That you're going to make a stand for Christ. Whatever problem, whatever circumstances may come, that you are able to stand for God. Betalianga na lawa na basi kamai. Wakatagir tonele tolne piriwea. Watagir na ngauna ni noa. Lelebu era sangai sengem turawa ena matani kalu. Tono le tolu mai Babiloni. Era sa kali tiku mai na buoni kai Jerusalemi. Era sa dhubo tira i setereki i mesake i apeteniko. Do sengeni rere. To kati mai le tongo na lava ni dhubo kina. E sengeni kalu kango. They made their stand. I'm asking you tonight. Will you make that stand for Jesus? If that is so, I request you, if you could rise, let me say a word of prayer tonight. Turanga tisu ersa marita kan nomni tamata nirsana tuda ke bangandon donu. Ena yeti ngau nungo sedabanga naka ene adumai. Eni alvina na tamai ke mai boya na ne mai beba kani bat ke kemuni. Be boya na ne mai bogaro roko be kemuni. Be boya na ne mai lifestyle. Be boya na ne mai rere ba kemuni. Kem sakilati kem satu na ngau nungo na matamu ni na uturara ni belewai. Sarabora gara nomni tatamu suki turanga. Ni alwinaka ni buki kima mene tio tini ngau nungo sa masu. Me rambor non rambula nomni tamata ersa tu zake tungo e matamu ni. Kir talanga rabo tiu mai. Kara sema tiu mai na biu libo ni kakambura ki ungo na mbungi ni kuwa. Sera tiu mai na non rabi vale se tiu mai bei. E rongo da rabe sure tingo karantola bana loman rabe kem ne sa masu tamango. Tonga ka bande taka na randa nomni bola. Di baka longa taka na nema lotu mbungi dendai. Wasko ki mame na damani chisu na soro kai bombola. Amen.